ازاي تحول مرتبك لكنز كبير؟ فكر فيها كده. كل شهر بينزل لك مرتب وانت بتصرفه كله على اساسيات وكماليات ورفاهيات واللي انت عاوزه، ورغم كل ده انت بقالك سنين بتشتغل بس لسه مفلس. فالطريقه دي مش شغاله يا حاج اسماعيل. عايزين نفكر في طريقه تانية. افترض ان مرتبك قل 10%. افترض ان الشركه جت قالت لك احنا هنقلل مرتبك 10% من اول الشهر الجاي. ايا كان انت بتقبض كام، لو بتقبض 10000 اعتبر ان في 1000 اتشالت على جنب، وانت خلاص من النهارده هتقبض 9000 جنيه بس. ال 9000 بقى اعمل بيهم اي حاجه واصرفهم زي ما انت عايز طول الشهر. وال1000 اللي احنا شلناها على جنب دي خليها ما تجيش جنبها خالص، وحطها في اي مصدر يجيب لك عائد سنوي. بس كده، مش مطلوب منك اي حاجه تاني. شيل 10% من مرتبك كل شهر وانت كده هتبقى ماشي في نفس طريق الاغنياء بالظبط. مش محتاج غير شويه وقت. جرب الموضوع ده وهتدعيلي. انا حسين النسر وهساعدك تكون ماني مانجر.